Cek. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga atau rumah tangga, ibadah keluarga hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025 dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada perubahan sebagai berikut. Suku Simeon, ibadah keluarga di rumah keluarga Sandison Tandiri Lambun akan digabung dengan ibadah PWGT. Suku Yehuda, ibadah keluarga Yuliati Luden diundur ke bulan Juli tahun 2025. Ibadah keluarga David Payung Langi dilaksanakan hari Senin pada tanggal 7 April tahun 2025. Suku Dan, ibadah keluarga Mariana Parubak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025. Suku Naftali, ibadah keluarga Alfian Rayo untuk sementara ditunda. Suku Asher, ibadah keluarga Yoman Patriano Temo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT pada hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025 dilaksanakan sesuai jadwal namun yang berubah. Suku Ruben, ibadah Ibu Imelda Lantang diundur ke bulan Juni dan itu akan digabung dengan ibadah rumah tangga. Suku Simeon, ibadah di rumah Ibu Ratani Tonda dan Ibu Diana untuk sementara ditunda. Suku Lewi, ibadah di Ibu Agustina Hans Romeo untuk sementara ditunda. Suku Yusuf, ibadah di rumah Ibu Indrabati B. Arung diundur ke bulan Juni. Aneka warta yang pertama, ibadah Jumat Agung, Perjamuan Kudus dan Peneguhan Sidi. Pada hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dilaksanakan ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Namun mengingat kondisi tempat yang terbatas, maka ibadah akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 7 malam. Dan untuk ibadah pukul 9 akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi pemuda-pemudi yang selama ini telah mengikuti katekisasi. Kedua, verifikasi keuangan. Pada hari Minggu tanggal 13 April tahun 2025 setelah ibadah pukul 9 akan dilaksanakan verifikasi keuangan. Diharapkan bagi bendahara mempersiapkan laporannya. Ketiga, bazar tim kerja pekan olahraga dan seni wilayah 5 PPGT. Pada hari ini setelah ibadah pagi hingga malam dan hari Sabtu tanggal 12 April 2025 akan diadakan bazar pencarian dana tim kerja porseni wilayah ke-5 Kalimantan. Diharapkan dukungan warga jemaat. Yang keempat, bazar pembangunan dan sukugat atau sektor 9. Pada hari Minggu tanggal 13 April tahun 2025 pada ibadah pagi hingga siang akan diadakan bazar untuk pembangunan dari sukugat atau sektor 9. Diharapkan dukungan warga jemaat. Balikpapan 6 April 2025 Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Laklang MTH, Sekretaris Penatua Sandison ST Lambun ST.
Indo ambe syulu kombongan tu nakamasay puang matua. Malabi tongan tu Kristus. Belanna mamase kaborona tu tuan urrondong ki lan lingkana katuanta selante atto totemo. Kama diorenanta totemo indete la umpenombai ia mo tanda kama tongananta sia kameng kaulawanta lako puang matua. Allo totemo tamaki minggu prapaska mapel 5. Ia mo tutanay tuan unanungan ni tupatu borong na kausorongan na kalena tu Kristus tamatelino. Den naupa na iya tutanan penaanta lulakot tongan puang lante kami nombanta. Lante kami nombanta totemo lana panunduk ki kada na puang matua tumenggarontok lan panglisuan kada siulang dipasang rupa diona iya. Mai komi tasakka melo menomba tamenani mai komi tapudi tabendan nasam. Kombongan masallo na tutumampata ia teka menomban dari lansangan na ambe na anak na pena masallo. Selama merampak lako kamu solanasang pakaboro na urrondong komi. Siai kuduka urrondongko. Amin. La si sonda ki si Bali umbasa Pak Pudian langan puang ya moto diala lamai Pak Pudian 120-anan angka misa selako angka anan. Pak Pudian 120-anan angka misa selako angka anan.
Yatu tomantanan situang wai matanna lame pare situang latek silelean nanian hama alot ia to napasule puang to mintu to sion dirampa atu ia to naponoi peta mamme to sadangki sianaran dan letek silelean tutong kai lilaki atu ia to den to kapare makada kumua umpogo umo apa kalle-kallean tupuang lakotau ia to mai mangko mompogau apa kale-kalean tu puang lako kaleta ya moto anda paral tu batu batingta o puang pasule kan tamadandanki susi to uwai salu lopo nawai ya tu tomantanan si tuang wai matanna ia me pare si tuang latek silelean moyan namale si tuang tangi tuto umbanne la diambo lan karung apa tae na salai tang la sule si tuang latek silelean umba pak putuna amin. Pak Pudian toraya 120 anan angka misa na angka mak penduan kami tahu na tori untuk menghentikan na aku jatuh si pelatekan petami aranu juga kami tahu na kau dirampankan untuk menghentikan na aku ya to si tekar keben enai yang juga Pombongan masallo na to tumampata tapo penggaronto itu parentana puang matua lama Yohanes pasal 55 angka mak pengkasera selaku angka mak pesang 52 kadan na puang matua tumbai tuambe umpakaborona tenduka to tu aku mangka umpakaboro komi tontong komilan pak kaboroku
ia ke ungkari tutui komi mintu parentaku manasa tontong komilan pakaboroku. Susiaku mangka mo ungkari tutui mintu parentana ambeku sia tontong lan pakaborona. Mintu nate kupokada lako kalemi kumo anna tontong lan kalemi tu kaparanuanku sia sundun tu kaparanuanmi inde sia tu parentaku. Tokumua si pakaboro komi susiaku mangka umpakaboro komi. Amin. Puang Pak Kaboro otok Pak Kamase. Puang Pak Kaboro otok Pak Kamase, kung kami penaam rangai kadana. Puang pakaboro oto pakamase, kung kami penaai rangi kadana. Puang pakaboro torolang komilino tangludio mailino. Aku mau pasang kama parisami Wabakaboro oto pakamase, kung kami penaai rangai kadana. Puang makaboro oto pakamase, kung kami penami rangi kadana. Kamase tu alimi pasambayangan ni, kamase tu alimi pasambayangan ni. Aku mompe olotoi kasih salami. Penami rangi kadana. Kung kami penaai rangi kadana. Silu masalah nasang tuara mengaku dosa nakada kamasokanan. Silu solanasang napamata ataka dan napuang matua. Apa umpogau nasang bangmu kasalan sia si sayuran kamalakbiran puang matua. Sia di kamase bang rina dibilang malolo tetedio pak kamase na puang matua. Belana panglakbak na Kristu Yesu. Tuna patingo puang matua mendadi pemalak kasih kaleon diorarana tetedio kapatonganan. Napapayan nitu kamalamburan na belan na tae na ukungi. Tumintu na kasalan ton na dolo ton na pamatapi penan puang matua yaum papayan kamalamburanna teatu ia tekumwa inang tomalambu ia moy umbilang malolo umpatongan Yesu mai komi anta aku itu kasalanta dio tingayona puang matua. Katuru-turu nina o puang matua sitinaya kamasukanan mi. Siapa deh itu salaku sitinaya kakapuan mama semi. Pemabasainya diomai kakadeke angku. Sia seroi pindana diomai kasalangku. Lako kamu solanasang tumangka mengaku dosa
perangi kada kamasokanan nakua. Amimane male mai maktutun kapaulai komisalu kadan napuang moyan nasusi kasain tu salami manasa lamabusa susi ambun makko moyan namararang susi karamisi manasa lamabusang tento bulu domba. Amin. Nanian kombongan kuapakmu kamamasean. Mendadi pebalinta tu diona pak kamasena puang matua tu tontong tantarima lan kalingkan nakatuanta. Mai kome anta sorong itu penombata langan puang matua tu menggarontok lan mai kadanna tu nakua. Ia tu tomantanan si tuang wai matanna lame pare si tuang laatek silelean. Moyan namale si tuang tangi tu taumba banne la diambok lan karung apa te na salai tang sule si tuang latek silelean umba pak kutuna. Marasan ki usorong pemalakta tamenani umpaka sale puang matua lan mainanian kombongan kupurai mak kamase. Aku
sole menane yo mayangka mak pemesa. Urai maka masela koto kabuduran nabuang naburi itu taulan telino. Takodu kebuang kuku sorong nampe nombat anggadai sangkiriku tunapo gam kananku. Waine balu kalala latuki ama mengan musangku nasorong nangkaya kusukina. Urai maka masela koto kabuduran nabuang naburi itu taulan telino. Kebuang kuku sorong kupenang bagai sangkiriku tunapo gam kananku. Waine balu kalala latuki ama mengan musangku nasorong angkaya kusukina. Makure semangat kan opong matua belan namang kamu kan miben atu lan sangat tu masaina opuang tukini usorang ya tujona pak kure suma ki lako batang kaleki pasake opong matua angki madin umpake lan katuangki solanasang laki mangkana ki pak bengan opong matua labi rakatu toronnya jo batang kaleki mitarima iti pasambayangki mate telasangan na puang Yesu buang pelabak kasalangki. Amin. Nanian kombongan mak kure sumanga ko amurangi gamaranna. Laum basaki surak maratunna puang matua lamai tallu pak basan ia motu ma pempisanna Yesaya pasala
patang pulon talo angka mak pesang pulonan saleko angka mak penduang pulon misa. Yesaya pasal patang pulon talu angka mak pesang puluanan salako angka mak penduang pulon misa. Napa basan mak penduan Filipi pasal talu angka mak pena pak B saya lako angka mak pesang puluanan. Napa basan Kareba Kaparanuan pak basan mak pentalun Yohanes pasal 92 angka mak pempisan saya lako angka mak pengkarua. Lah di bahasa tu surat maratun atau tumampata dolo jomaita palaku patunduan lan pasambayangan pa masambayang ma kurre sumanga kampuang belanna mama semi sia kama turu-turuami lako kami masola nasang turampo sipulung lante banua kabusungan mi launtayan itu kada mali kada masero, kada maindan ludio mai kalemi puang. Mayamoto sakka mo kantu taumi, mak kada mo komi, ulendui pena masallomi, lako kami mintu taumi. Lasangan na puang Yesu, puang pelabak kasalanki. Amin. Yesaya pasal patang pulon talu angka mak pesang puluanan salako angka mak penduang pulon misa kadana puang matua. Puang matua tuto parampanan sia umpo gau apa baru. Indek sia tu gadanna puang tu umpaden batata lantasik sialalan lanto wai Maria. Tu umpake dek kareta sia darang sia tope-tope kasa sia to lalong tu pada talan natang umbela mi malimbangun sule. Pak depoton mo siapi de susi banang palita. Dak mikirala itu apa mangkamo dadi pirang bongi siada mi palan leni pena tu apalendu mo manasa la umpadenna apa baru siala melolo ma apai ami tangla unisanani undina laku paden tu batatta diolu padang a sia salu diolu padang talong mintu olo-olo diolu padang laum pakala bina susi duka to tu serigala sia burung unta belanna kuben mawai diolu padang a sia salu diolu padang laku pairusan ni tu mai taungku tuku pilai langsa ya tu bangsa mangka ku kombong laum pakala bina laum patale kadipudiangku ramporandan inde moto tukadanna puang. Napa basan mak penduan Filipi pasal talu angka mak penna apa saya laku angka mak pesang puluanan kadana puang matua. Ya tu apa na porongko na Rasul Paulus dolona ya duka mo nasanga na porugi belanna Kristu. Ya kena sangai tau madin urranwanan ni tu apa gantolino ontong pisan pite aku te tu disunna tonna karuamo allona dadingku batik na to Israel diomai to mak suku Benyamin to Ibrani mak pogau to Ibrani tongan diona pangalukan sukaran aluk aku misa to Farisi diona sara to umpo kariorio na kombongan diona kamaloluan tu umpo garonto sukaran aluk payantai sayuangku. Apa ya tu ku porongko na dolona ya duka mo kusanga ku porugi belanna Kristus.
Tongan na mintu na kusanga karugian nasang belana kapesanan Dio na Kristus Yesu, puangku undawan itu mintu na yan na to. Banang Dio nari angku perasai karugian Dio mintu na siya kubilang romo nasang di kwa anna Kristus kuporongko. Sialan kasih turusan na kunipayan kumua, tangnya kamaloluangku kalena tu ludio mai tuntunan sukaran aluk, sangadina kamaloluan tetedio kapatonganan lako Kristus. Ya moto kamaloluan ludio mai puang matua polalan kapatonganan. Kumua angkumak din untandai saya tu kuasa kamalimbangunan sia kasih turusan lan kamaparisan na angku dipasang rupa diona kamatian na. Kubela siya mani ulambi itu kamalimbangunan diomai to tomate. Tangnya kumua inang kulambi mo, batu sundun mo. Apa kupembelai unulai kubela duka siya mani ulaka itu apa kupobanang mo nalakai Kristus Yesu. Sang silurangku, tak kusangai kumua kulakai mo tu yan na to, apa inde misa kupogau kupaboko imo pena tu apa lendu mo, anggo pakorong kaleku lako apa dio tingayo. Angku mak dondo lan tu tanda pempatui tu buah kamaratasan tu na paombo betambana puang matua daumai tete dio Kristus Yesu. Ya moto pira-pira ki tu matokkomo sipatu ki la ma ina susito na yake sengai tangami lan misa apa manasa ya duka la napasombo puang matua lako kalemi. Sama rikumwa ya tu talambi namo ya duka bangmo la taturu. Haleluya, haleluya, siuluk masola nasang perang itu kareba kaparanuan na puang matua ulendo Yohanes pasala sang 12 angka ma pempisan selaku angka ma pen karua kadan na puang matua puang Yesu diboloi minna dio Betania. Annam pa allona namane penggauran pasa sai mitu Yesu lako Betania nani Lazarus tuna pamalimbangun Yesu dio mai to otomate. Na toratuimi dio tu Yesu na Marta mak parakai ia tu Lazarus ia momisa na solan Yesu unnoko kumande. Na alami Maria sangkati tu minna pandere na ruastu masang masuli allinna na bolloi tu lentek na Yesu na paadi beluakna ti pamaem-maem itu baunna lan banua. Apa na kuat tu anak gurun na misa tu Yudas Iskariot tumpa peturuan ni tu undinna maapari an datang di balukra 50 na apa ringgi tu pandere na di pakamasian lakoto mase-mase. Ya sia nama akada susito tae kumua dio na to mase-mase na tiruan sangadin na belan na to bokoan. Sia yatun toe tu inandoi na labangi tu mai doi na patama. Na kuami Yesu papeloi ia na nananna tu pandere sai lako allo kadi pelianganku. Bila na yatu to mase-mase tontong sai sia komisi sola. Apa ya tiaku te tae ku tontong misi solan. Kuresumanga kadan na puang matua kada puang mak parenta.
sang siuluran kepada di pakaboro lan puang matua ambe lan sanganna anak muone na pena masallo ladinannung te kada maindan tumangka di bahasa ulendui misa penggarontosan ia motu dipasang rupa diona ia dipasang rupa diona ia puang matua dipasang rupa diona puang matua. Jadi umba di ko pasang rupa itu kaleta dio olona totu mampata. Tapi tangiaki puang matua. Susito kira-kira. Jadi dipasang rupa puang matua tu kaleta belana kita te tomadosaki. Ia menggaronto nato dipasang rupa. Tangia lindota tula dipasang rupa tapi kapatonganan. Susi to kira-kira. Sabayan na dikola dipasang rupa kaleta tupong matua bisa-bisa gagal paham ki. Sabaya turupan tato temo kama rupa-rupa. Den tu kalando, den tu kondi, den tu malotong-lotong, den duka tu mabusa-busa, den duka tu mabusa. Dipasang rupa. Ya mote tula dinannung mandalan siulu masolanasa. Matumba tende tolino nala dipasang rupa pato tumampata lan kalingkanna. Yanna la dipasang rupa batuanan na yatu tolino den natu den pisan naulingkai kamalilinan. Nah kamalinlinannya mo tu digente dosa. Ya mo tu napokada Rasul Paulus lamai surat Filipi. Nah kuayatong kulumingkalan pak tangaran tolinoku ya tu mintu kusanganna tongan. Paebang tu kamalilinan. Buddha tuto maapatongan taun nopong matua kupakario-rio. Kukaati sungaana. Belan na mintu na kutukutanga tukusanga iya mo katonganan. Tapi yatong kusitamu puang Yesu. Yaton nalakai na puang Yesu kumani tiramban. Kumaya pale na tu mintu na kutanga te jomai. Mintu na to susi romon. Susi sampah. Ya tu pak tangarangku te jomai susi romon. Pak egaena. Lana buang tahu. Ya tu mintu pak tangaranna Rasul Paulus. Tonna katotongan ni kumuya tu kapatonganan Thailand misa tahu sangadin dalan manna puang Yesu anak muane. Ngatotemo siulu masolanasang Buddha mukitu merasa tongan bang. Tae bang motu kasalanta, tae motu tilendeta. Melada kilako Rasul Paulus. Na koyaton nalakai na apong matua. Yan na ton napakilana la to puang matua. Ya atun na to kuni unaning kumaya pale te kaleku tae gaena. Belan na tontong bang na matanga malingka si tuang pak tangarangku. Ya moto siulu masolanasang na kuai Rasul Paulus lan pak basan tanina angka mak pempitu. Apa yatu kuporongko dolona yadu kamo kusanga kuporugi belanna Kristus. Mintu na tu disanga saro tonna dolona tonna pak tangaranta lan sangan na puang Yesu disanga kaindanan ki disanga kabongkuan
Tapi yan tatontasitam mo pong Yesu disanga mo kasugiran. Jadi katandanna Rasulo Polo dio olona to tumampata mendadi misa pekutana. Kumamatumba te Paulus na tiba-tiba berubah. Misa tentarana to Yahudi. Panglima. Pako tiba-tiba te Paulus mengkatoba. Pentingnya pertobatan. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus. Kasih tandana puang Yesu na urungan itu Maria, unala minna narwastu. Nabolon ni rokolentek na puang Yesu. To namarasan tu puang Yesu sola Lazarus na Marta untingayo kande rokwan baroko. Batuanan na kumaya tu pak tangaran na tau to natu lulako nasang kande. Ako to yate Maria tongke bangoya rampo umbolon nitu minna narwastu. Minna narwastu masang asli masuli alinna. Napakilala ni Yudas Iskariot. Nakutanay, hey Maria, matumbay mu pasalasalan ni tuminya ayatu. Tarakan na melo ke dibaluki, ngayatu alinna, dibaagila kumintu tobongko. Apa-apa na pokada pong Yesu. Nako deto na pogawi, tunasangan na tongan. Deto na pogo itu nasangan na melo. Pala na tandai duka. Kumapa tu na pokada, lana tandai dako, lan pak kaburusanku. Jadi siuluk masola nasang. Tongannya kumamintu tu disanga karugian. Belanna pak tangaranta. Kapaisananta diona puang matua. Yamotu mintuna tanda kalle kalian lantilino. Nah ya naurungan ni iate Maria. Na boloi na ala itu beloakan na domai namukun seroi tuminna. Batuanan na apa siuluk masola nasang. Ia tu kaleta parallu la diseroi. Ia tu suruga. Ia tu banua kabusungan na puang matua. Lana ninisung tomasero. Tomaindan. Di olo malabina. Tangnya tomarota patangaran. Tangnya tomarota limanna. Tangnya tomarota penggauranna. Ia batuanan na to. Nalaim Maria tu beluakna na pemasero itu minna jolete na pung Yesu. Kumaya te kita teme tomadosa ki. Tomarota akila lumintu allo katuan. Taebang kimisa tu disanga. Maindan sasundun rongko lalumintu katuanta kita eta menolo dio olona totumampata. Yamato tu laparallu dinannung masolanasang siulu lan pada di pakaboro. Kumua ia tu kasih turusan tu di ladinin umpapayan netu mintu patangaramelo lamanna kasih turusan puang matua. Maadok ko masolanasang telasarus sola Marta belanayate Marta matang aduka kumua umbarala di kuam perangi te kadanna puang matua ke si korokan itu tambukta kira-kira susito. Akhirnya ya te Marta umparakai mintu toma adokko termasuk Lazarus dan Yesus.
Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga firman. Dan juga manusia bukan hanya hidup dari firman, tapi juga dari roti. Dua kebutuhan jasmani dan rohani harus berpadanan. Kumbonga masalona totumampata. Maadin laun kutanai ki kaleta si misa-misa. Kumaumba monani angganna tu dini sang rupa puang matua. Sang rupa siamo kita tumampata lalu pak tangaranta, lalu pengkaranganta, lalu buangan kadanta. Dan ia tu tang sang rupa puang matua, ia mau unwak kele Yudas Iskariot. Ia man nanatanga tu saro. Ia mau tu nakwa melo kita baluk kitu minna ia tu ta benni to bongko apa nako pengesu de itu napogo itu natangana belan na ia tu to boko. Keras sekali Yesus mengatakan demikian kepada Yudas. Ini belum dilakukan Yudas, tapi napadoloi mo pong matua pong Yesu kumoyate to boko. Dia yang akan menjual Yesus. Dia yang akan merampas nyawa Yesus. Melalui apa? Penyerahannya kepada orang berdosa. Jadi kapan dan bila mana kita merampas kuasa Yesus ketika kita menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang berdosa? Kapan dan bila mana hal itu terjadi Bapak Ibu? Ketika kita lalai dalam pelayanan dan pengenalan kepada Kristus. Jadi tapasang rupai kaleta tu kuasa penama salona puang matua dan nupa tak tontong mendadi misa sangka lalu kombongan mendadi misa toma akamaya naurungannya itu Pak Kamayanta mendadi tanda kale-kalean lulaku puang matua. Sus itu napopen garonto Rasul Paulus. Kumayaman napiku sang rupa puang matua ke di ku karang itu pengkarangan na puang matua. Ke ku tanga itu tanga na puang matua. Na yedu kamula di pogoto ta tontong di sanga to sang rupa sang dudunan pindan di olona tutumampata kuma yatu Pak Kamasianna tontong ladi patale ambul lalu mintu allo katuanta. Amin. Kumbonga masalona tutumampata mai komita pamajongan penanta tananungi sangat tutu katuanta siumpu tutumampata lalu mintu allo katuanta. Tapa majongan itu penanta ta nannung itu mintu penggauran melo dio olona tutumampata. O ambe masokan pamajongkan ni penangki kitontong tingaratuka komila lumintu allo katuanki kuma kami teto madosakan to sisang rupakan lino kadake belan napak tangaran lino belan na penggaruan lino Pak Kaboromi payan upasang rupa komi lalu mintu allo katuanki mengkajongankan puang dan naupa mikatirinakan lasangan na puang Yesu. Amin. Kombonga masalo na tutumampata kola tontong bangkit ulama kurre sumanga lalu mintu allo katuanta ulendu ipa akamaya lakote banua kabusungan na tutumampata
lalu yung papayan itu aksi 5 menit. Ta papayan ni denopa na mendadi tanda kale-kalean kurian semanga ulendu ika patonganan ta. Tapasak kami tu aksi 5 menit seperti biasanya supaya kita tertib. Kumbonga masalo na tutumampata may komita sipurung lan pangimbo sa malele ta mangandolangan tutumampata ta masembayang. O ambe mamaselan kadatuan suruga tupuang tontong kitingaratuka lalu mintu agan katuan ki kumua kamu motu puang sumpu mamase liu kaboro lalu mintu agan katuan. Rampokan mengkajongan dio olo mala abimi untan da bilangi tu mintu pak kaboro siapa kamase tumang kamu mi papaya lalu mintu allo katuan ki lalu tananan dapoki pengkarangangki soyanan buangang kadangki kamu tu tontong ki pamaindan puang. Daya moto kami to sangkutu banne lante kombongan laharoi rampo menomba miong li mati kalemi kumua pamaturu-turu kanni lalu mintu kalingkanki lan mintu pengkaranganki ulendui toma kamaya misa kepala rumah tangga sia mintu indo ambe tu tontong kikamali launtayan itu pak kamasemi pak kaboromi denopa na ia tu pak kamayayato mendadi misa sangka lante kombonganmi anak-anaki sia ampoki tu lalu mintu kapatonganan lan lumintu kasendean pelanna kamatotoran batangkale lalu kamanarangan kamula umpasake denopa na yatu mintuk taruk bulawanki anak ampoki lamendadi misa tommi lami padadi pasang rupa lalu mintu penggauranna lalu mintu pengkaranganna pasake mo kampuang
katirunurikan ni lalu mintu allo katuanki tenopa ki tontong makurre sumanga ulendui pa kamasian susi tumang kamoki papayan ulendui aksi 5 menit yamotu digente pembangunan banua kabusungan mi tenopa naite tanda kalle-kalleang ki puang lamendadi misa saabi kapatonganan kumayatu mintu apa dio kaleki ludion manasang may puang matua ambe na yamoto puang kamasemi te tau milan kombongan laharoi iatu masakinna lami pamaleke na iatu mintu tang mengkilalanna belanna pa kaboromi kamuduka laun pasake lalu mintu allo katuanna tenopa na pisan natu rampoduka si pulung lante banua kabusunganmi kamasaikan puang denopa ki tontong uranuang komi lalu mintu allo katuanki ki masakke marudindi masolanasang lakote rapu talangki lalu kombongan la abiraka lalu tananan lapo kamasaik mo kampuang mipagari kan tumas sambayang lasangana puang ki pongesu tumangka unnadai kamas sembayang ia motu pasambayangan samalele nakoa o ambe ki dau suruga di palakuan na di palakala abi itu sangami anna patalo tu parentami anna dadi te pak poreami lantelino susi dau suruga bengkan tu silasanna ki kande alloyate siapa adetu salabudangki susi kami tumpagari to kasalalla ko kaleki siada ami elorang kan di roso sangadinna rinding palakan da na randang kan dia tabulituk belana kamu tu ampui parenta sia kapan sia kamalabiran sai lakona amin. Kombongan masallo na tutumampata perang itu katuan baru ulendui Filipi pasal 3 angka mapesang pulo selako angka mapesang pulo misa. Kumua angku maadin untandai siayatu kuasa kamalimbangunanna sia kasih turusanna lan kamaparlisanna angku dipasang rupa diona kamatianna. Kubela sia mani ulambi itu kamalimbangunan dio mai to otomate. Amin. Na anak puang Yesu mendadi arrangna na umba-umba kuolai ku ingaran tu puang. Arangna
solanasang malekomi lingkai tu katuan milan kasang rupan dionaya totemo sia tontong sailakona. Tarima itu pasakena puang matua. Na puang mora umpasake komi sia ungkatirinai komi. Na puang mora umparangi komi lindona sia ungkaritutui komi. Na puang mora umpatiruan komi lindo masokanna sia umpasiria komi kamarampasan landa sailakona lan puang Yesu. Amin. Ramporandanmo tu kami nombanta atau totemo denaupa tatontong umpakasalle tatontong umpudi-pudi puang lan teatu na bengki puang. Tangka nanian kurre sumanga inang puang unato tengkaku.